Ye kowe jenne mu papacingan itapamu. Muniaka ngimmalay. Ye ko majenne ki atto kang lalangati tayo. Paguru ki apa? Ye ko majenne ki tabisengi jarita. Kama kanito panritata. Ye ko majenne ki ajana na lahiren na bawang watakale tatajenne ki. Tapi tajenne ki wibatita. Tekoy carana maka dito panritata. Ye ko tabisengi jarita. Taniakan puang ubisay jariku puang si mata papoli sariata taluloreng nga sininna dosana limaku yakam meni angka pura na karawa na de na halala terutama roburane na fuji tilo manonton letong pak biasa tuh tilo makarawa nah itu pak ini nih yare ga ibu-ibu pak angkat tuh iya nalo pasae eloki pak balu lese na coba lese na tawe lepang ko rambutannya na coba si rambutannya tahu eloy mali lasuna na ale talu dua nawaja angka ka makor wah barati di mana ka jepu ya kumajenne ki puang ubisay limaku talolorenga dosana limaku itu namanya jinne batin ibisay tapata ini akan puang ubisay tapaku puang niaki olo niaki nggak sampai Imam Syafi'i tomannya itu pada saat mencuci wajah. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgari lillahi ta'ala. Ya kopure tajenne kita pata tasapuro tapata. Ibisay si paimang kaitu salah samarra we katallu makoling itu sunnah. Ya ko ibisay ro ada di antara 3 kali itu kita cuci muka kita. Minimal cuci terakhir di puade ya romah kada ipuang dega gamanyaman nai talakaiku nareko tania iya na 7 mata lino latu akhira. Woi aja na asal pure ta baca ropa de namanya mo pak penat dinalakai ta ko jokai pasai de namanya mo pak penat dinalakai ta nareko angke ko kantorona magai nasabat tuli idi nenggara makadawe ya roje cak beru-beru na mana di bolai. Tapi mesti gene ta ipasiola igauta. Iya nato den re Isra dan Mi'raj. Apa angka to tahu? Na jenne ki alena. Maka da dega ga manyaman nai talakai ko kotenya na 7 mata, tapi subhanallah. Ye kollatu ilakai na dibolai dena panjana no kori na naki kamana na fadangi. Melo ilo kantoro na lakai na majamuta yolo tapana. Si senal lo kantoro ilakai na maka dinas alhamdulillah bebas dari mamak garando. Ye komelo na salay bolay lakai tapa. Bu ya. Usahakan ngipitan ni cak beru-beru. Macawa-cawa ki. Balik konjo ke kantor tinenggaraya rumah kadawi cawa-cawa na makna di bolay. Betul tidak? Mapa kamu kira bu? Mapa kamu pak? Aja na tate bu. Masa?